Ratchari akeng kamle parivartan sita hamren along ke chingthurdun dilem. Buka janan long MLA bitung atum PHE scheme kilangdam. Tara lang solong Karbi lun barim ke thana tumaphan ase ke kipi kapachut. Dipuk labalong Karbi Anglong singing star audition kecheng. Kardom pini prime time abirta ke thana bang nilisami marvelous rong parpi non arjoik tha birta angton pen district administration lapen law and order anparta political power aja kong hamren tauna phan koan amandu Ratchari akeng kamle parivartan sita kaching thor ahar chinon puta hamren aphan ke klolin thengkok pensi dobomlang Parokresir Kepra Troxy Kepra Isian Inkan Keseng Pona Subdivision Hamren Town upon State Government Ahin Pen Kaching Tur Aharchi Nan Puta Kirap Isi Kaprin Priliason Si Teklong La Hamren Arong Supia Long Kiduprong Arat Mirihing Avar Saya Hokpet Chethordun Long Loma Long Lema Poalam Jong Si Munti Damlote Jingjin Su Mimi Kangjang Kalima Assam State Electricity Board asai campaign kapang nipon Electrical Subdivision Hamren upon RDK Pipon Pe Ajoini Asap Bak Aruwe ke Jangpen Arni Sinini Mantu Neke Irui Lapusona Por Kang Ting Pensi Hamren Arat Ajoani Kapathon Bom Bangtrok Achokomar Apai Pensi Kilang Kapachetang Nang Labang Suaki Sungalam SDO DGM upon Pachini Pamea Pita Chokji Pupensi Arni Pathon Bom Pualam Inut Jupli Tiron Lineman Pen Perangke Tumaphan nang kapachini don. Hinga medam di plutang tedak arniar ni tamene hamena ratum chong hong nang kop. People odak staff dor didet la pumama koson wa kisu. Alang lo staff kawe pen farman. Staff du posod de don tani tumbang trok wena. Staff. Labang trok ke kodak dak peno kawar nang jike kodak pen kodak di man. Kontrom bang thom lo. Side bang thom. Kipa baji alam the SDO fan nang tum pachini lang SDO fan. SDO fan ali ni DGM hana puro. Pio ne puke. Hobo orob mo senta kure so. Kumantu ning kano nang litum ka pachini. Oke cek kan si do kelo aprang DGM hana pariulo no na pia DGM hana pariulo. Labahin fan. Stop over sir. Stop repeating. Te dake kam chok kelo. Panar munit ke tumta pupeso der. Ni der. Nang lima thatha isi district headquarter along Jongsi Osomar Rongru Kijuya Sonpen Rihing Ame Rat Pache Thorbom Pulote state government akechok che thedung palam mathadam nang kokpo Hamren along non bang trok achokamar atumsi Hamren pen khanduli ahawar anta kilang kapachetang nang palam iritum arjusena munit hak khanduli line sok putte pachetang rireng labang trok munit si kalang ngek asol ke kontrom ke bang ne kep nei setai tu bang prive bang thoversin tang ta me kabom District headquarter upon Dorpluk Ame Kichithor over Sai Jongsi Longnangji Pulote Koson Abidi Pensi ke claim ke Mejipu Karbi Anglong Life Apherang ke Rongbong Tirang Pen Karju Alamboy Inut Switchboard Operator 2 Ren Imdira Pen ke Than Atengke ke nonason lapu 33 pusita langsona akang dai bang nang hin chor bang ke ili matha tengke mane kai keda lason discover po lasi hala dipu ason nang non ta TNT ason dokok pen ason tawarla nang son te ang song into oye po lage thempi thangrang rurelo po lason bang ke asap kijok ponduyi Ahok pet alama bangke ningkaning koy apor hamren along kipipon amiri hing aja kong lake crazy KB ponta laso ame aja kong penchot ke rong supia long ka chethor ningkang sam ave pusi pining pen ningkan hini sosia por aprang 11 KB adim non ke 33 KB aja kong an pabatlu puwai phet seta hamren control room along nangkeli aja kong apai lake 28 to 29 KB ansi nang lechot halapu 4 to 5 KB aja kong ame kodakadim kasalon ma labang solam arjupon mi melam lakhaing koi vothat langsu legislative assembly constituency along pen non puta ke hai bom ake hai Dr. Mansing Rongpi alang lia phongtin kang nipon accession along ame ke jang kapardun ron ajok hamren along lapusan akisung alam kachini ang thek ave hamren rong supi along rihing ame towar akisung alam chethan damnon puta judun e News Desk report Karbi Anglong Live Hamren
kedam tang jakong ni phai throk arni anar lo por phai isia por buka jana long kedam tang suri hini ra sirkep aning kan pen kuti atang ka panong si PhD scheme pen kikim kirang lang ang kro ke tang te rek aputhak vigilant team mate MLA bitung atum kelangdam laso kelangdam asayalong MLA Dr Numal Mumin Penjaponsi MLA Bhupen Bharali MLA Ashok Sharma, MLA Mihir Kanti Sum, MLA Noren Sonowal, Joint Secretary Dulal Pegu, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM, Madhuria Dhikial Phukan Atum Humridam. Prabjen Pen Laso Lang Angkro Alang, Raratum Apan Kapajunong Jepan PhD Engineer Apan, Kipu Pasupon. Anparta Kinang Sot Ason An, Karju Lapen, Kilang Pangching Tikang. Bukajan Pen Anon Tirang, Karbi Anglong Live. Karbi ta khai kang them mithang achutang jubat pindeng sumpot do ilami ki do lapen mithang alun tumo do mithang nim arukom kivirlo te khai kivirlo lasi mithang chirai kom kenang sot Tapi nilitum labang so sayang dengi en pon bangke lah lo. Nona kai hut oi kimi tum logit hek nang dolo. Jutang kacing hon nang dolo. Kasi pinang na tum lun tumu ka boci pon pustami hek pon long lo. Huai phis dami ilitum karbi tum bangke lun aputa pustami ajir do. Inako lori tampi singlong wansan hoidoi lapson ajir do. Tapi labang so ajir do putuai phisami uwi kimi tum han labang so ajira bang ki than pon ka vidya joini amat uwi kimi tum bang labang so aluna jir ka chini ni joini pen amat karbi aluna long pon bang vidya amat pinangan bang karjuno da ason dolo lasi labang so non uwi kimi tum anse karbi alun barim ajira mukha hei hui kapachini pon hegya phan businil tum la KCS di kumanja jonsa hin pen labang so saya bang ang dengan bang kiding pon nilitum ki meng pon bang ke dak bang haroi sirap hokep pachitong ji po bang si mathalo niltum ma jasimet pen la niltum karbi jutang jubara song di kumanja habara ame ahin pen labang solong kidu terang adum han jasimet RDP pon lo labenan parta terang long pen ang sana tu same jong sinang dodunji puste niltum war sai pi pon lo la siniltum terang kredit hom do terang isi long pen pin subang for do subang po labang si hang pon lo semi non anabong di kumanja jusang kang hitan madang hili liat una dolang non het birta long lo bang bom lu pusiku semi non anabang ke bang trok sikiep anabang si amenang chithap pon long chot ni ko na phan lo so se ki ti ke nilitum ni thom ni phan pini ben ching pon po munung be jupang thang lo pen pinam ada pen hor ni sam an ni phan arni bang ni lo pen iju apan sila bang so parta se ki pipon je tum amen ke nilitum labang so se ki pipon je bang nilitum ingwai ponik lo pinangan hek muchot la sila Singhason MSC constituency angkang along pen hek muchot alang li phan bang protap ingling la pente hala denarong mate dengaulong kidopon alang li same inut hek serlo jorsing bi laben de la dong muka long kido karbi lunbarim hei hui kito alun sepi sangpi kaban rong parpi la lang tumbang thong phansi labang so ajai me galong kapathan bon je phan nilum chopha pon iglo Karbi Anglong Singing Star Management Team Pen Patir Piponsi Jakhong ni Phai Troxy Arni di Phukla Balong Karbi Anglong Singing Star audition mate kangwai padupon Bangso audition Karbi Lamkan Chaparjan abang phu mate Assistant Officer Inspector of School Karbi Anglong Katharson ing Tipensi ing Pupon Kilunalong kangwai kilang chari abang phu bangphi Sami Rinuria Phangchupi Sami Raj Lakshmi Bora Thare Prosan Phangchu Lapen Sarsing ing tikathar alang litu mahin pensi thek ser kilo na bang pu bang phia tumaphan ing waipon
bang so long offline la pen online pen alu ke jokpon bang pharoi sira troxy cap ang bong pen bang pharoi sira inko atum audition along chepati dun la so ang bong pen bang trokep ra pho atum chepa undun mega audition a phanon ke bangji jakhong ni phai trok arni farmers growth center di pualong si padupon po Pini prime time a berta bangke lapon si kang toniglo dumi thak me kardom